لەسەرم بابەتە میوانێکم لەگەڵ دەبێت ئیبراهیم بڕۆ ئەندامی کۆمیتێ پەیوەندەکانی دەرەوەی ئەنەکەسا لە ستۆدیۆوە لەگەڵمانە. کاک ئیبراهیم بەخێر بێت. ئەزێ پرسیان خۆ کەرمانجی بکەم ژ بکوم هەفتو فێم بکەم باشە. مەزلوم عەبدی دەبێژە مە پێویستی بە گفتوگۆیەکی هەیە بە حکوومەتە سووریەیەڕە. باشە ئەس دخوازم بزانم بم گەلێ سووریا شوڕەش بۆ چ کرد کۆنەها هەممی دخوازن گفتوگوێ لەگەڵ حکوومەتە سووریە بکەین. ڕاستە ینی 10 سال دەرباس بوو ملەتی سووری ڕابوو لەسەر داخوازە وڵاتێکی دەموقرات بێ ئاواکردن ینی 6 سال دکتاتۆریەتی لە سووری هات حکومکردن گوهرتنێک چێ ببێ ji ber rejîma yanî behs bi tevayî yanî di ehdê Hafız el-Esed û Bişar el-Esed gelek zilm xelkê Sûriyê kiribû. Ana milletê Sûrî tev dixwaze danûstandinê bike lê dibin biryarê navdewletî de û dibin çavdêriya navdewletî de yanî tu kesek tu alîk heger bixwaze tenê rejîmê bidû bistînê yanî ew serkeftin nabe ji ber ev rejîm heger tiştek daba milletê Sûrî 10 sala şer û kuştin û penaberkirin û valakirina Sûriyê netkir. Aniha çi alîk bixwaze danûstandinê bike danûstandinek navdewletî heye tevî gelekî gavê pêş navetin li Cinêfê lê dibin çavdêriya Endeyê û hîn berdewam û biryarê navdewletî jî nehatin û guhartin ji borî guhartina rejîma yanî sîstema rejîma Başa jî bû yekê renekû li gel rejîma Sûriye giftugûyê bikin danûstandina ême ji 2014 de em di danûstandinê navdewletî de hene yanî hemir û miştinê yên danûstandina siyasî jî yê destûrî jî yê got li Cinêfê çêbûne yan jî li Viyana çêbûn yan li deverên di çêbûne ême em beşekin jî yanî em beşek ji komîta danûstandinê ez yek ji xwe ji 2014 de di komîta danûstandinê de me kar kirî razîne bûn min Beşar Esed her serokê Sûriye bît heman rejîm be û heman destûr be ne bêguman yanî guhartina rejîmê ji xwe yani yek tiştekî serekê ji daxwaza xelkê Sûrî yanî Bişar el-Esed wek serokê Sûrî yanî nayê qebûlkirin ji alî her kesî de heta kesê dostê rejîmê jî dizanin gê ew ne çareserî yanî mana Bişar el-Esed ne çareserî yadin yanî guhartina destûrê îro biryar pê hatî standinge destûrekî neh li Sûriyê bêdanîn û rejîm hinek carê خود عالیش بر نشونا کو او بچن گفتگوی به رژیم را بکن چما نهن کردی او دانستانه بگهن انجام کی انا دانستندنی کردی یعنی دمک درج دبن چاودریا امریکا ر دهات کرن و هیویک جی ملت مر چکر جبرگ yani beri se rekeftin dibin serperiştiya Cenab-ı Serok Barzanî de çêbûn û peyedê ben pêkirin yani vê carê me got Amerîka wek hêzekî mezin zülhêz di deverê de belkî bi serkevê lê mexabin hetaniha yani ew gavê berbiçav sedem çine bûn min giftugûyên yaxud danûstandinên Kurdî hetan negeşne encamekî sedem çine yani ême ji alî xwe de wek enekesê yani me gelekî danûstandin xwast bi rehetî derbas be û em li ser yani nerînekî siyasî me li hev kir lê hinek xalê din hebûn yani girêdayî bûn bi girtina xelkê ve girêdayî bi tejnîda icbarî ve girêdayî bi girêdana PKK îdara deverê dike girêdayî bi xwandinê ve yani gelek girêdayî bi eqda îctimaî ve ev tiştana ev asteng bûn evana tev de asteng bûn û tev de jî yani aliyê din qebûl nake yani ew tiştana çareser bibin yani nemûne wek eqdil îctimaî wek destûrekê jî deverê re û ev destûra han em dixwazin ne em tenê dixwazin yani Amerîka Fransa hema alî dixwazin guhartinekî çê bibe her kes xwe tê bibîne qebûl nakin Kurdî çê bibe lê aniha ew di nav xwe û pêkhatiya Ereb de
قبول دكن چو هرتن تيت شي ببه بس ده آلية كردي ده يعني عرب قبول دكن كردا قبول ناكن بيقمان يعني باشا جالي سربازي فا هوا كيشهنا آريشهنا بيقمان يعني اوجي ده آلية سربازي ده جسالة 2014 حطانها امريكا قلق دانستندن الدناف ما وآلية دند كريد ناف ما وقصدت كريد وقت تشتي قصدت شيبو بري ويجي وقت جيبا كيبو امريكا قلق هولدا ام قاربا كاري عسكري بهفدور بكن آلية بشمرجين روج فقر روج كورساني ليه آلية او ناخوازن ابدا قبول لكن اف مساري بيشمرجي روج وفقرن وكاري قوبكن دفري كرديده يعني حطانها يعني قفتو جوجي لسرنهاتي كرن تفي قد 2015 و 16 و 17 يعني قافن باش هاتن آفيتن جي أمريكا كارك لسر ذكر جي افتشتا فقره لي وان قبولنا تكر أمريكا جهش كرج مرقوتن قوتن تشتيهون خوازن حقي لأفانا حاضرن هرن جم ريجيمي وهرن جم روسا هجر أم ضغطك يجولو بهتر الوان بكن وهرن جم روسا وجم ريجيمي وإيمال فيدري عسكري ما نهاتن الشر بكن أم بحاجتي عسكري كين شونا ما شر بكن وافانال شونا ما شر دكن ام نكارن ضغطي جولو بهتر لو امكن بيجبني دكن فان ازي كان قفتو يك دن شبابه انا ها هيك عملك هي انا ها ام بهيفيني جببي لي ما خابن افشش مهدر باس بو سر اداره بايدن ري حطانا هان ونركي خوش بو سوريا توايد داناني وافجي نيشانا اهتماما امريكي بروشا سوري توايي اجبر ولوجي يعني دفري دجي دفري روجلاتي فراد وشقب تايبت دفري كردي دي امريكا هنا كي تعرف خوغرتي يعني دفري كردي دي هبونا امريكا عفرين شو هبونا امريكا سريكاني شو جريسبي شو يعني قالك اهتمام نداي دفري كردي وقي اهتمام داي دفري عربي كاجي ابراهيم تبحث امريكا كده امريكا هناك ليستو كاساتي خصنا ناف لسته ترور دافون داويادا هند خوازن آلين دنجي تدبانا يعني اف آلية بسن كوانا خصنا ناف لسته خدا هم آلية اوبوزيسيوني هم جي آلية رجيمي بلي او تفي نقلكي جهه خود جرينجي اف سوزاي امريكا ديتيني اللي تشتغلك باشي كسكي بيكرنا دكي دكافي لستا تروري دي شخوا آلية رجيم جبيشي دتيدي باش فيجاري يعني هنك جا آلية اوبوزيسيوني جي يجو بيكرن كرني وام جا آلية خود جي ام كار دكن توثيقه هنك فصائلي بيكرنا بتايبت آلية كرداد دكي ام جي جير كار دكن ام كارك يجي كن يعني او هنك فصائل هنا او العفرينين السريكانيين جبلي احرار شرقيه هنك يدرجي هنا وان كارادكن لي ام انا هكارك يدكن سر جواني شورشجرجي جواني شورشجر او جي اليك بقصد بجريداي كشتنيت كي قرتنيت كي زاروكا درافيني شواتي دك او دك يعني تش جواني شورشجر بن هن سازيه امني جريداي قصد في يجي كشتني وتعذيبه او دكن ام كارك السرويجي دكن او جي تيكفل لستي تروري سپاس بو ابراهيم برو انداني كوميتي بيوندكاني دروي انا كسا كلغال مامبوي سپاس ممنون بس خوش